Selamat siang, kembali lagi bersama Agra Satrio Maneges. Rahayu, salam damai seluruh alam. Nah, di kesempatan siang hari, suasananya sejuk adem, indah banget guys, pemandangan pohon-pohon jati. Nah, di sana ada apa itu? Mobil erek. Dadah, gini weh. Alon-alon ya kuat ya. Etek kuat ya. Bisa loh, Pak. Heeh. Oh, gimana sih? Oh, iya, jadi Ini kisah udan kita panas ya nih. apa, Dek? Ya. Kisah Ini udan. aku sapi tak sapi, Pak. Iki panas tenan iki. Nganti garing abel. Iya, biasanya dia, Pak. Biasanya orang iki nganti garing abel. Nah, gabungnya ini musim apa, Pak? Setelah visinya ini oke. Heeh. Wong panen. Ya. Mas. Menamun jeglok ya, aku tabrak le. Oh, ini dulu tak apa-apanya. Oh, ya, Pak. Enggak mungkin. Lari gede. Nah. Dedek mana? Gua kan ketemu jeglok enggak. Aduh, wah. Tak kangen siapa? Oh, jujur sesuatu fotoin tak kayak aja. Mangan nanas. Apa, Dek? Hah? Apa? Di bawah pohon bambu, dulur. Suasana di siang hari, hidup di desa. Beginilah kondisinya di siang hari. Masih di wilayah Sumberjo 2, Desa Pojok, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Siapa? Wah, jadi kepanasan, Pak. Minggir. Terus ada diurusi di anu tentang kono tok. Cencang apa apa kae? Cencang ya rasa apa-apa. Bisa cencang. Kok ngene, Pak ya? Ya apa urip ene. Oh, maksudnya buah sing Kepanasan. Bar mangan apa? Nanas moco-moco. Cek nek cangkem cek ngoten. Wedeh. Dingin-dingin silir. Mio wae munggah kuat Dek. Mio, Pak. Ya kuat. Mio dhisik. Panas kan terus kono-kono di panas. Panas sak kowe. Panasnya polisi yang. Dodol bubur ya ini lagi mulai angkat subuh. Dodol bubur. Endi? Kuwi panek bubur ya. Iki. Teko andang aja ora? Aja to, Bu. Bubur anu. Hah? Bubur biasa kuwi.
Putih ta? Heeh. Ya kayak susu abang lah. Heeh. Lah ya. Oh ini jadi pelat. Jeneng baladan jadi Pak. Dia kok jeneng balatan memang. Oh. Jeneng sing gone dhewe kan lho, om baladan. Gawe. Kalau Pak enek bung Pak, ya ini lah enek bung. Iya ora to. Tengah-tengah lho. Oke ini nyapu genah nggih. Gosek kan anu. Cek panas. Niki ora harga. Oh iya. Apa sih? Apa dek? Apa? Oh iya bawane. Jangan cico mana cico? Cico. Cuma cico. Mania. Cico. Oh udah sih. Cico mania gedhe-gedhe Cico. 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 Cico mania. Oh gede-gede. Gaspol. Di gaspol dangak-dangak. Bede. Koinku ora ento. Kalau Pak Degor kalau wedhusmu kepanasan ding ngono ta. Wedhusmu kepanasan ngono ta. Heeh. Heeh. Wedhusmu kepanasan ding. Kicu mania bede. Gaspol. Di gaspol. Gaspol. Ah, udah gede-gede kemarin mudeng. Ya mudeng nek joget lho. Dedek. Mama nek ngorok piye, Dik? Oh, ngono. Piye? Enek jawab piye nek mak nek ngorok? Piye nek mak nek ngorok kok? Agus. Nek ngorok piye? Udah ngerti nek mama ngorok he. Ayam. Oh, ngono ki nek ngorok. Oh, bapak nek ngorok piye, Dik? Ndak piye? Piye? Kicau. Ada anak anu, ngeblak medul. Gede-gede ngono. Kicau. Ngeblak kok enggak ayah. Kicau. Ya Allah. Gitu. Duduknya degar langsung. Mana tau? Kicau mania. Gaspol. Nggak kesel kan? Ya, piye? Kicau mania. Mah. Kicau mania. Dedek. Ngerene dangdut kok iso joget ya, Pak? Biasa enggak ya? Dangdut iso anu. Kicau mania. Gaspol. Ya Mas Yakin nek harus Lonalon. Hawanya sejuk tapi agak semeriwit panas karena nggak ada hujan berapa hari ini. Udah hampir 2 bulan lebih mak ya, nggak hujan. Jadi ya mantap kan yo. Kicau mania, jadi mboknya Pania. Pania jadi mbokmu Pania. Pania. Hei jene babi niki mbok isi ra, Pak? Tak kebaik dek. Kari loro ya, Pak? Ya angkat mulai ada. Wong perjalanan 2 jam punjul. Lorone kebaik lho kok kali loro jare.
Lek kan 2 jam punjul makat mulai ya 5 jam kok. Kok bisa apa piye? Yang di ini loh batak isi 20 di bumi. Oke, matur sembah nuwun sampai di sini. Suasana di pedesaan di siang hari. Hidup di desa. Begini kondisi desa terpencil di Karanganyar, Jawa Tengah. Nih kampungnya cuma 2 rumah. Rumahnya cuma 2 di sini. Matur sembah nuwun sampai di sini. Besok kita sambung kembali. Rahayu. Salam damai seluruh alam.